yabahurije mu muryango umwe, maze aca urwango rwabatandukanyaga rwari rumeze nk'urukuta ruri hagati yabo. Yakuyeho itegeko n'amabwiriza riherekeza kimwe n'imigenzo yabyo, kugira ngo bombi ari Umuyahudi ari n'utari w'abahindura umuntu mushya muri we, bityo agarura amahoro maze bombi bagire umubiri umwe, abagorore n'Imana bigirishije umusaraba we, awutsembesha inzangano zose. Yazanywe no kubamamazamo inkuru nziza y'amahoro, mwebwe mwari kure kimwe n'abari hafi. Ubu rero twese uko twari amoko abiri, tumukesha guhinguka imbere y'Imana Data, tubumbwe na Roho umwe. Nuko rero ntimukiri abanyamahanga n'abasuhuke, ahubwo musangiye ubwenegihugu n'abatagatifujwe, mubarirwa mu muryango w'Imana. Muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi, maze Yezu Kristo ubwo akaba ibuye rishyigikira. Ibimwubatseho byose bizamuka bisobekeranye neza, bigahinduka ingoro ntagatifu ibereye Nyagasani. Namwe kandi niwe mukesha gusobekwa kuri iyo nzu imwubatseho, kugira ngo muhinduke ingoro y'Imana ku bwa Roho Mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana.